Ajuzi papa bizoza papa bizoza papa bizoza sabre ne bizoza ko bizoza papa bizoza iryo zina bakunda kugita umuntu niyo umufasha fiko ibyo bimenyera yuko ukiri umwana fiko uyu yitwa Fabian Petit frère wanje niwe yabaye na pare wanje kuri mariage kubaje ku mariage kuri mariage yanje barayibonye uyitwa Fiko ni grand frère. Hello guys meze neza bro vipi meze neza fresh sana kaka mani waitwa Fiko mimi nomizi Fiko hello guys meze neza meze fresh so reka ndabaye kazi mwese muri kumurakurikirana no channel yanyu mukunda cyane ya Fiko mwabonye neza ko nahishikiye no munsi ndiko mvugira inyuma ya kamera cyangwa ndiko mvugira inyuma no munsi muri ko murambona meze neza cyane so uno munsi rero turi kumwe ngana umujama wanje umufrere wanje ni mumubone gutyaye mengo aranzomye ibintu by'ubugangi uyu ni Petit frère nabwange ndagusha kwitwa Ndemana ntare so mi ntare turi kumwe n'intare rero intare wabanga intare wa gatandatu twamuzi no raska nawe ni seti yego uyu rero niwe muto kuri Norasi ariko igitangaje nuko ariwe muntu yatanguye twese twirukana kweri yaratwirukanye twese avuga ati twe je ngo mandongore baho turase nko kurongora kweri none mane zaugende gutugira mu kwanza tamwe kurongora twe ubona natwe bakuru ba team so nabonye ibihe hama abantu barambye turongoranye ko akiriho tarasibaganda musibara mu nzi ariko wirukana n'ubuzima bwa nani ngindi kintu ari kumwa mu macho ushobora kumugera atarabugenda kandi yaragenda antwari enjoy wow ibintu bimeze neza cyane so guys no musi rero turi kumwe no mufre wanje harakana ngomba ko tuvugana ko anketa mubonye umuntu aje ngaho imbere ya kamera twadushaka nyine twigishanye ariko kandi azi yuko muza kuryoha kubera shaje nasanze ibintu uzavuga no munsi hari ibintu bitwenza gose mugabo bitwenza ariko byigisha ubyumve neza niyo mpamvu nitwaje no muntu yabunyoye umazima yake muri mariage amara bakishuka ni imyaka ahubwo tumaze imyaka myinshi muri mariage wow ubwo ruraryoshye Yagora rajyoje gusandi aho rurakumye ndabarahiye kuzobaresha rero ndabya ko genda umusole babatanga bavuga ibiki n'ibiki mbe ndibera umusole ari bikomeye cyane so rero umusole tugomba kuvuga ku bintu by'abasore canke inkumi umuntu nyene abantu umuntu agifite état civil ya célibataire okay akiri umusiribateri akijya muri restaurant nka Fiko hano so umunsi umwe rero jewe nagomba partage kano kantu naranditse ati umunsi umwe mugenzi nanditse kuri Facebook ati bigusaba umwanya ungana iki kugira ngo uhindure ishuka y'amako uri umusore exactement kuko umuntu yubatseho ndabizi yuko haba ari imyitwariko barabyitwararika gose kubera ubufise soit umugabo atavyibutse umugabo aravyibuka umugabo avuma umugabo navyo yibuka we hari garavyibuka barongoye nabi nubundi nene bavuga ati en fait iyo umugore abaye umuntu atitaho ibintu canke abaye umuntu adafise uko atagira iki hari gusanga umugabo abagabo bobo nubwo byo bimeze gute nubwo umugabo yoba adakunda kwigirira isuku mugabo aranka ibintu bitafise isuku afuma yuko basi yarondeye umuntu abigira nubwo atobafise umwanya wo kuvyumvira ko mugabo kwera ikintu cyitwa isuku mugabo ntihandi uzosanga umugabo ataje kazomba dore ko ibintu mwabisambaguye bimeze uko nuko mugabo mugiyewe avyitwaye kazara bipanga misi yose navyo yoshoboka nagiye bona kwivyo bikomeye kandi kose kweri karagushisha umugabo abaga turakunda isuku batuzi ari dukora isuku kake tuyikora kake mugabo turayikunda je nivyo nanye mvuga aho rero
aha mvuze yuko ni majority tuze igitiginya bwinshi sino hari abahungu buri musanga bafise isuku nubwo baba ari bonyene atabagore bafise mugasanga baruko mugabo si benshi n'abakobwa batagira isuku si benshi sino abakobwa benshi barafise isuku ni cyane so uwo munsi rero nda posta reka rero uno munsi tugomba tugira hamwe commentaire zavuzwe ko uwo munsi urabona nkaha anye nanditse gutwara igihe kingana gute kugira ngo uhindure ishuka yaho uryama mvugana tebye muvugisha ukuri kandi n'abantu muri ko murakina kiganiro mutubwize ukuri muri commentaire wewe bigutwara igihe kingana gute kugira ngo uhindure ishuka nimba ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi niduhendane ubwo wararongowe kubera responsabilité y'umudamu nawe nyaratse kuvugira ibintu ataragira ashanje kuko ajyama ko n'umugabo yego exactement nubwo wararongoye utubwira mu mudamu we ufata igihe kingana gute kugira ngo uhindure ishuka urara ko we n'umugabo so hariho igenda bavuga amazina aya sibiza kubavuga amazina okay hariho wavuze ati ngo iyo mfise iheze canshiraho iyindi kweli nagiba narubi agatanze ishuka cyakuye manira niyo none kubyo ukishuka yo rindi hera atayindi urashiraho yasho nani heze ishuka regi margiye gitoya waba hari gitoya nkukwezi none yajya kwishuka itameza mane shuka wajya makwezi imesa kandi nukuri nitabuka niyo tabuka gute uri ko yitabura ufise inzara zimeze gute yasho mama yasho rega mu bisanzwe yasho ni nkamasa igatabura ishuka yasho yatumye ishuka nzenge gihora rega bindura ishuka none ngenda kujya matkoze bibaza ngo bicafura kubera iki oya gucafura biracafa kwa ijya yasho tubira mu cyo ijya yasho rero niyo ituma ishuka zihera kare kujye uko rindira kwihera numva ko anya bari go sije ubona wabivuga yatanze siguro yuko ashanje ari kuyindi heze je nibaza ko ngaha harimo gushikuzana bo harundi yavuze ati uyu ngo yihindura kugira bingane bingahereye none kandi wowe n'umukobwa izina ry'Imana nk'umukobwa nawe nk'uyu muntu azomurongora bizogenda gute yitegure ko bikabagisa n'umwavu kuko je sindabitahura ibi yihindura bingane bingana ariko cyazo cyo mu menga naturazi none gomba kuyihindura numva kamabuye ndishuke ryamaho barumva ngo yasha yo mane uramaze uryamane kwishuka imeshe wazi yo wajyamye kwishuka imeshe ayisasuru kayimesa mugasuka oya ishuka itagasi imva wayimeshe wayanikiye yumye uciye yisasa yo mane tiro vraiment gyan shaho gitisho kimena yashuka maze bwiryama ko imoto ko inuki yaje cyane kuri umva abatesa kwe je sinzi ngirango nije ndavyumva mugabo kwe ishuka imeshe yo iraryoshe kuryama ibazo wewe uhindura nejewe nije bindi shaka anga ati navyonse neje jewe nibisaba igihe kinini cyane afite jewe ndiyaranje nkamfise ishuka nyinshi nkamfise ishuka nyinshi rero mu bisanzwe jewe napanze ishuka zibiri ndazisasira indwi yose muri zo shuka nyinshi ufise oya zibiri mu nzu okay ya cyubitahura zibiri mu nzu donc niba yamideshe lende ubwo ati mereke cyangwa je nzayikora umva yuko imunsi sisi takuminus itakuminus iwe nkashira ikora nkashira yinde ivyo rero ni vyiza gusoma umuntu ayirindira ihere hama ngazoza niyindi bo uyu nayo ati ngo itanguye gusoza ararikatishuka araragira ibiki je narumiwe no kubona bitanguye gusoza umutipe ngi ararayasana ararikatishuka none sasa byagenze gute isusa byaka kandi suzanye byagenze gute cyuye kirasoza cyake kimeze nk'umunyu je nacho yandi grafieta mani cyuye nacho ligero cyeta mani urisi batacyo ligero cyeta nacho yandi grafieta ni namusikara gwa mu kanwa wagize na sport basi nse nikibaza atayasho nigera mbira cyo hewe urazi yuko mwana tuvukana n'ibintu mbiri yaje Ego pe je ntaje nigera mbira naje ko nanone yashabiye ngira ngo yarumye yimye nkani sinzi ibintu mwakwa tori sitamera
okay undi nawe yaraje avuga ati ubona umuhungu rero ngo je ngo maze umwaka no kuri umwaka wose ndangura ishuri abiya hano yabiriye shuka hanyereka ngende nanje ndayihaje ejo banya ni gikoba ni gishato je ngira ngo iyo umwaka ujya mu kintu kimwe udahindura cyane uko intanitiro noro ibinuka ibigira iki haro n'undi umuhungu nyine avuze umwaka urumva ko abanguka yari inyamwana ngo baragice bivana n'ubukomezi iyo mba mfise imaraga omba ngo yifite iramba iyo imara ishobora gukazana kumara imyaka 3 ntakurako akumajyamba gutyo nyine mugavrema nukuri bantu imana yapema none be ico kibazo baje ko ari guhindura ushuka kuyisasa canke kuri yindi oya kuyisasa ngabanetse ina baje gute baje abantu ndiko ndabona nenga sicyo kuyisasa inavuze gute rabi bibazo baje neza mukapa nanga birenganye byo bibazo oya biri no munsi amfete navuze kuyisasa cyane bataho yukundi kuyihindura jako werera mugabo ureje kuraba inyisho bagiye batanga zerekana ko ari ikibazo cyo kwihindura kana kuyisasa oya haro nabandi bavuga ati mu minsi 2 mu minsi 3 no cubya ko mu minsi 3 yuko wobugize yindi aho usanga ushikera umudandaza w'amashuri ari abatabitahura okay urabona nka haro nkwavuze indira ndakwereke aha bigutwara igihe kingana gute kugira ngo uhindure ishuka yaho ujyama yaho ujyama ngo nese kwihindura Mario ya reka nawe kumpayura ije ndibaza ikibazo kirumvikana ushima cyumvikana era abankubu haro nkwavuze mpindura ari uko mfite wowe naromwe mpindura ari uko mfise akamapu sino ishwi simpindura yaronse akamapu k'ibebi zakuza kumuraha aca hindura kugira ngo ntimutishe mwijisho akora bizonye abashene benshi mu abashene benshi babayeho gutyo hari n'ubundi wanashaka n'ubwiye imanzi yose atari mwegera hindura amushikiza aho hantu nyene hasa mu system mudemo nawe kinjoyinga ingene yashiye umugabo imeze mwari mugeze tugeze bandaniza nyine mu gihe so guys murumva yuko afite ibi bintu tseduhanurana murabizi neza yuko musanzwe isuku ni nkenerwa mu buzima kuko utagira isuku Hola people. Hola. Yes. Mwari mwameze kunyuma akabira yareka. Hola people, meze fresh, meze bien, ndashima Imana. N'abantu bakeyi nk'abane cyangwa batanu, babona tanzigo bafise. Ariko kandi babandi badusengera wherever muri turabakunda cyane ariko ndabitse ko nitwa Noraske ntero gatandatu solution mana of God new creation son of God unstoppable boy ariko yamaze kongerekana ko nirindi rizina rimwe yagute Najuti papa bizoza papa bizoza Sabre ne bitoye hakoze ariko bizoza baba bizoza iryo zina bakunda kugita umuntu iyo umufasha fiko ibyo bimenyera yuko ukiri umwana fiko uyu yitwa Fabiwani Petit frère wanje niwe yabaye na pare wanje kuri mariage kubaje ku mariage kuri mariage yanje barayibonye uyitwa Fiko ni grand frère donc gutya cyenda gutya ariko uyu ni n'umuherezi grand frère ko n'umuherezi bijanye n'ubuzima umuntu aje kuvuka ariko iby'ubuzima n'abadamu akabari abandi donc uyu umusore ari ku isoko nimero ziwe ni 68 izi nazo twibuka yitwa Ntare burya n'uyu yitwa Ntare n'uyitwa Ntare mu Giswahili yitwa Simba turese muzamuye Fabiwani Ntare Noraske Ntare
uko bimeze ariko kandi turi n'iteka ryo kubabwira yuko kandi abantu bari bazi yuko nanjye nitwa Ntare donc n'umuryango Ntare twebwe abiwacu bose bitwa Ntare n'Imana yacu ni Ntare na Yesu wacu ni Ntare n'igihugu cacu ni ca Ntare byose ni Ntare murabizi donc abaga muri bantare uko imeze ariko kandi turi n'iteka ryo kubabwira ino channel muyikurikirane yitwa Fico Show, Fico Time, Fico Moment, Fico everything. Muzohora muhasanga ibintu byinshi na cyane cyane ko Fico numwe mu brother bacu turashingira intahe umuryango wacu nta muntu avuke wacu aba ari umuntu w'umuhimbiri donc sinshatse kuvuga ko aba abahimbiri ariko nta muntu avuke wacu aba ari umuhimbiri uko biri kose mu mwakira uko mwatwakiriye twege changamuka ikibashakira inyuma kamera n'igikameraman bari kuko mwashakira inyuma barakiboneka uko mwanyakiriye n'uyu mu mwakire ni brother wacu kandi ndaziko benshi abaryohera hama bazaje kuvyara umuntu akorunda arafise wiwe ninde wisaba to amanira kuri wewe paye pare n'umuntu abahagaze gusa ngaha parne kuntu urazi umuntu yahora n'ibindi bitwa himbiri mu bami uragwa amashi ngiye gambira umudamu yaguma mu amashi bimugwanye sinamwigisha ije magarikiza amazi mugagarikiza himbiri so people thank you bana yamugenzi buri muhagarikiza Nile sifre, kumbe hano vuza sifre. Iyo match yajo system itangu yati harageze. Arasa. Byaje ndabiheba wekinga. So guys, thank you mugabo entreta entreta muri kino kiganiro mwumve neza yuko isoko ari nkenerwa haba kuba cyangwa kubakobwa haba ku bantu bose bubatse abatubatse mwese ni ngombwa buri musuko ku muntu ari wese. Mwumve neza yuko rero iyo ari inshingano y'umuntu ari wese nta kwitwaza ngo umuhungu cyangwa uri iki oya vema ya twambariza imeshe turyama hasa neza ubisanzwe uri umuntu ufite isuku uri umunebwe uri umuntu ufite isuku uri umunebwe uri umumekanisi wagira isuku Imana kazi ko sinumwekanisi ega kazi none ko editinga wowe ko editinga nyuma ka editinga nafisi yacu bano banakoze Ntachi yashu ni ntuje kuyigira ko uruko tuzagira iyo yashu mugabo après iyo yashu ifo kwimutu dimesco so guys mwagize neza rero kwana natwe ino chene yanyu ariyo Fico ariko kandi murago ariko no mufre wanje amwe akora no wasikia teka kaza mu kiganiro cyacu so thank you mwande mugire subscribe kandi gusa sitegeko ngisaho sitegeko turabasavye mugire subscribe kuri channel yacu kandi mupartage apana uzamura ibintu mwenyene muhereza abandi kandi mu liking muna comment ndakina ama commentaire yanyu muvyumve neza muri kumva vyumva ariko kandi ndabasavye kandi abashimire cyane mwese mudushigikira muri byose mwarahezagiwe mugira mu mubahwe